Yang puna Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung taram nok sering si Manung ki topic say reflection of issues in election have name madudi Manipur le diba huju ki phong saba issue sing aduga phong sada bada phong sarakado issue sing swagi issue sing se election da masiki kya mami taduri have matang khana jana tanjani lo lengthen biriba guest sing di agi thang phambiri si Professor W Nabakumar guest faculty Department of Anthropology Manipur University ayo jana Nabakumar mu han taram nok sari jana Nabakumar oi de lengthen biriba sina Yumnamcha Dilipkumar Convenor JCILPS ne ai tamo Dilipkumar su taram nok sari ro tamo Dilipkumar gi na oi da agi hegeta thangna phami nijari se Pradip Phanjoubam editor Imphal free press ne tamo Pradip su taram nok sari tamo maroi na ai tamo Pradip lak ihan lak saptai reflection of issues in election se issue gi mami kayam taduri election sa haibasi lakchadringai da tabo maroi ngasi khabar da yam lo yaure nganangi paw so maroi handaki lok sabha election se mamanga compare to bukanda percentage of voters se voting se tamo phadra wang bhai te taw IT around lekhalakpa mamanga ingrol di kharena wang yes assembly election gi kari jadi dum wang ba dum leire taw wang su wange but so far lok sabha election gi yengaga di ngarangi outer Manipur parliamentary constituency gi percentage wang ba taw masu swai se taw ECI gi guideline da state ki CO gi officer pakhat pa voters singi kari awareness pi kari initiative du changli adagi vote thada nabagi vote ki value sing kari sing masa ki vote se kyam maru oi kai si awareness kan pai kali daw adugi mami oi dora all of sudden jump ma lakho se daw mi sing china voters sing china lok sabha da represent to dori ba parliament pham dori ba MP sing se ki ma khoi ki value hai betai daw adu recognize to recognize to mini isa ki vote ki value khang patagi percentage wang ba man bra tamo kamai thamini see factor ya umdo wale kham ta sina multiple factor amuni sai ki issue me amle kan sera su le re issue su hoi CAB le kari me amle bugi post khar le na re adu election daram da desim se ta nem thagi ba adu khoi se tawri sidi factor amla kamai ha ge khoi gi communal device am chaun leiba other company machine competition to bi moi ka hi ade election da party was gonna to bi khoi moi ka hi ade khoi ka ade khoi bi thaglo do ni ka habigi unhealthy competition he legale khoi som hom nei sina ba khoi for jakare ho na ha da liberal democracy ga hari monda ta sen democracy thada na khoi lebang amina si na khoi competition si fair ho laga karak pa midna dum khoi leader ne habi mon na tabi da khoi si dividing lines fa le laga khoi communal device le laga community machine competition compete on mo si he over adu ki posi khara yaw mo do ma leng kham ta haji to halaki election gi candidature si ngora ga deba sandogal rate kambu na asona kan party am somna kan ga thaina party se community am dang gi party ani moti yaw re ga di kitang sai gi si moi gi ticket ki competition is da competition se piwa community piwa ta somda adu le khra ya khusum som atop community bc aduga changi na si have mo la na se da aduna khara hena mi me si involve wa da thola ga bothan na se da khoi hello day de ga hemonda democracy thag se heaven ta bitawa adi pod kha yawe adi amana ko sagi khoi gi Manipur gumba Nagaland gumba Mizoram gumba state macha sing di gana si voting percentage he wangle se kai no da khoi am thil pick pani na ba mi ani ga tang nei da ni 100% na amai to mi si lakh sira millennium le sa andre mi kha dum da percentage yo 100% yo su khong song ngam mo khoi sai da di se konagi constituency sing pi baduga polling booth sing su ai khunamani palaga to ba khunamani se mi masing othina ba ai adi lakh di tholok ko do ga heavy me do adi akoina se UP da photo kan se da kana na chithari ba khom mi number na number ma to khai khan khino ta akoina mi omi ga khangoroi na akoi se loi masa khangna bni na ado khoi mi ne ko ru chok ai mai da jala ko ru phim le nam ni na se percentage he wangal le election thar vote ki percentage se ba percentage wang jar ga su number on yam do hai number yam do ne percentage su wang han se live adi posting si khara si factor map khara yaw do maleng khara yaw do mal hem tamo yes karim kan da multiple factor top factor simana ni haibata hekta luba aduga karim kan da ngasai gi maroi ne vote thada ru sula ona leng ko laga voter version hongno sum lai pick pani na ma du tholok tri ga hairaga aduga swai se mi tholok tri kainom means oroga thada na bo hona si ga haibagi swai sum lei doi ni da amorom da haidi yes oja na kuma maroi na handaki ngasai gi reflection of issues in election se lakse dingai da poll percentage se tamur dem di thambiri ma soye dum wang busum yaw le habni song wang di habdi aro wang busum yaw le dubo atopa 2014 gi gari election yengura ga di khare ne wang thok khibu ni oja maram se kaine man ge se
hoi akoi Pradip na su phongdokri ka sumi akoi gi handak wang wasi gi maram si ngasai akoi gi sarat na su haibiri ba awareness campaign si na su to some extent adum kitang adum impact pi gani maram di young voters ki masing jing je yang khalak ni na hojiti naha oiba 18 across to ba below 20 21 swai the labor mi sing sigi awareness e khar di hengal habe ye college sing da university da dei this heart sing si da sigi awareness hengal abni na election gi awareness hengal ko ga loina na sina anna influence to ri sing asai gi ethnic politics si da so adum moi gi influence adum lei aduna ngasai Manipur gi politics e koina sum yeng matamda Indian politics da koina yeng matamda for the last about 60 70 years they the caste politics ma adum tawna le politics e caste da center to leiba aduna Manipur gi context da koina si yeng matamda koi gi politics e maruina ethnic politics da even assembly election da so go maruina MP election si de ngasai gi ethnic politics kara tawna ye aduna ma gi ethnic consciousness si halon da leiba ethnic consciousness de kara educated oiba young voters in the labor ethnic consciousness na hen manina masi moi gi kahog da ba yadi habi poto khudam oina haira kanda issue si ma koina issue si ko national issue na tawraga Manipur gi issue tawraga naga gi su MP ma leita ba yadi ma ko framework agreement si tawna hona ba MP ma important oi habi wakalon adum leiba cookie sing da su som na kan da su amuk kari haini makoi gi su homestead sem bagi homeland sem bagi port si da cookie da loina vote hada dauni ga ba koina paper sing da phangi ba voter sing si da hekta ki han ba kholan ba yaw na phangi ba si ethnic politics ki reflection ne ba sigumba mayam si leirak pani na khara wangkhale adubo masida ai khoina ngasai khanna ba hen ba khayana khanna ba ya ba kitang negative pudi oire ko kadai bok sung ge di ai isamak journalist da tamina mafam du da chatlaga yeng kadai ba yong na IT ga 90 maya ga helakpa matam sida people gi participation ji really leitrabzala natraga akoina unfair min season naraga kanagumba kharana hena hekta namjallaga percentage gi posti wanga bra haiba sing voter na thada budi wangira natraga adumai to nataba unfair min season naraga wangira haiba si musu yengba ma kak tarka lai ko masi reality si ama kati tarka lai madudi sardoine na khangani journalist na satpanina si magi factors so dum khara di yaurang ngodani aduna multiple factors di yawi oigani adubu maru oina basic oiba porting asai gi ethnic oriented politics se tauna rakpa matamda ethnic consciousness se leirak panina ngasai gi participation gi poti wang ne participation gi posi amu wang matamda kari haini ngasai gi ma gi ethnic interest to the leiba kangu singuna hausi se yam seng na haraga koina sum academics ta gal leina matamda ethnic entrepreneurs ena kangu um tholei ethnic la lon ba kangu amasu aduna siguma gi pot mayam ga je thola kanda ngasai gi unfair min season na ba fair min season na ba sigi posi su check to bodi adu ai gi wakal lon da di unfair means ki posi su kitang leiram do mali maram di press na kaida lei matam da makhoi gi wang da bam da boot capture to gi posu khara dum report to ri ba adu da gi di election akoi gi sidai da election akoi state election kam kai nona haiba matam da su kari gumba ada polling personnel sing duna sat ki do hala kan da moi da gi paulo ra kan da report to gadra to roi da kan lep gi pot ma khak lei gani haiba gi press da tholei ba pau si da gi ni aina unfair means ki pot kitang su yaurong gadra haiba gi wakhalon ko thamjari yes yamna chumbo phom ne aduga haiba mokti sibakna oirane haina heta fingering tawbudi waba kari gumba khara leire de dum khangba sam na kanda tamodile maroina one nation kai city dum bari di sai one nation se kitang amu akoi ni state picture ba aduga regional gi kari gi interest ta yamna sentiment da lejaba wafam haib tai da indigenous ki kari gi sumwari saba even hujik se kep ki kari gi matang leba kep se kitang amu kitang pudi pusala to ni tamo maroina one state hara kan Manipur da leba Manipur da leminarikpa Manipur da gi chaurokpa Manipur da pokpoi wafam la kanda hujik phauda state ki oiba issue ni haraga punna chamina bagi keno se wafam sing ke sum khara sum naksal akanda vote ke naksal akpa to luda kanda akhoi mi haibdo issue da chapangam da ba chung kera phagera pharora akhoi mi ka bai phim da dum chatki bai samna ojek ojana bukan thabi budune ngasai gi mai gi som da framework ki som da su len cookie len gi kari gi harak pagi sum wakhan chagar pa to khoi lale haijab dina ta ba aduga maduna maram ora kanda state ki bo issue se masak khang bada khara sum lusalakpa aduga tongan chana gimina united stand aduga one voice to sudum oibang amakta ba aina swai de laksaning bose tamoda maroina ekhoina shape kep citizenship amendment bill gi matang se hojik phong sarai na dawo sida se tap laksara ge dawo maswai se beli deliba sentiment ga chingi sentiment ga tawo ground da sum chatpa yawba sum to bunina khangdi khangdoi ne swai se kamai to ye duga
aina sum ubase already Manipur maktada pokminaba chawminaba howin gaminaba orasu hoina singdu lam leirubu yawi phim nataba akhoi bogda tayadrimne ba mapandai jang boduri kharabu thamgu moidi edum moidi edum haidi moidi khara lapren paraseba kep ki as a whole yankan the issue si overall as a one state on a chatpa gambra kamai thambingi da masi akhoi ge issue je ga ne ekta yamna common issue na paikhala ko matam je for example suji kep ki wafam haire ko and akoina handaki agitation du da maru ina participate tawrisi valley people singni aduga hill area sida akoina shemi ba man pack ana akoina shem gi besai sida representative lo yawi akogi sokol naga gi yawi koki gi yawi wifi gi yawi adagi akoi kom gi yawi ziru gi adagi kabui gi loina tangkhul gi kari loina yawi ko loina yawi moi singda ayamba ko convener si loina mo pham pai min nari ne akoi conveners committee si da pai min na ba sai si da akoi da masi handicap ore si kai noida common issue sin na ko matam si da state ki issue ojaraga ju singa tamga gi effective si kana no ini masi gi demerit si kana da hena phanga da ge kai se ba nei na ko matam na moi di yaw da ba dawna khar ma kai negligence khara dum lay aduga effectively akoina organize tabu matam da su jing si khara wana dum thoi masi akoina hajal ya ponte ma di maram di agitation je already broke out tawgrabani khangrabane ba aduna masi hujiki lairiba kep ki matang sida su thangai sengna hairaga di valley da lairiba valley gi manung da su muk ima kaithen da lairiba tempo siga aduga akhoi se Bishnupur district da Moirang da Kakching da adagi ni hwai lairiba atai sing siga su muk khena ba layo Chinga, Hilga Veliga, look within the valley, the Sudom, within the valley, Kenaba Sedum Layava. I don't know, Masi, Tasina Haragati, Masi, when organized on Kana Honama Tamdasu, Kana Honarakanda, Sorsampuda, Sorsampurgi, Morumpang, when I say. Cookie in Bimanipurgi, President do say cookie in Imphal, cookie in Beach of Sampurgi, as a whole cookie in Piggy, cannot do Moxu presidency, Moxu Okogi can never, core committee member never. Yam actively participate to we never. Ado, Sorsampuda, Moina, Kano blockade ama tarko matamda or kano oman numichima to tell shut down ama tarko matamda cha mana heta lepe ba thong si amta hangna de ba likewise handaki shebi gi matang si ju amuk tang di masi pangthok chen hai matamda ngamde hai ba makti natraga su mapung phate lori se mapung phate ba adagi mu aduna maram wargadi ke dogeda state ki issue ojaraga su mase mayam punama kini haibadi yadi yai moju handaki sidati not irrespective of all caste and chungai leite ko masi even kano da yara even senapati gi kangbu adagi mau gi kangbu tamenglong gi sosambu gi masi all together ukhul gi kai gi mayam se loi namak solidarity piri bane ba cha bana lemin nare ne ba kep ki issue da di koi kanam da khai dokte cha bana thengnani hai ne ba however madugi success ki percentage da di khenai ba aduna ni mapung yamna heta Imphal centric oiba kaina he mayam hainari se agitation je hawda di sagi my bill sing sina han already phamna leirabani na moi de kedom hairu matam de thang heta pokhair ko yamna heta thuba aduna adu maina di lei aduna akoina khanjabada hujiki masigi impact si kano to nainaru matam da issue sing sigi yam chawba impact ka man de aidi ngasai ko ge oda Pradip na haige ba ko na oda no ko na habi do adu main to na handagi election si ju issue khakta de yanga voting percentage voter ki turnout percentage wang ni kai ti masi haining de multiple kano ma yam ma le factor le adu di simme energy election udaw wale pakata biyo dama aduga hojiki leiba factor sing manung da asai do loina yai asai multiple factor du gi manung da kano sing ama ko gi yam maru oi badi oja no pandi itni gai idi communal politics haining ya ba communal politics si da henjen gi da na kai do ge da naga gi so khoi nagai oi ba kano ka da ya di hai bagi ama se npf ki mirep se ado khoi paper da kai da thengna re media da thengna ri myam jen threat tau na adu to ba ya roi adu threat na thok to ba ya roi tha da ba ya roi adu to ra hai even mo gi even outlaw underground sing sigi MOU sign to nan leina ba kangbu da bau su da leiba kangbu da bau da noi ad thada ba yaroi haidana threaten to we haibasi media da phong ba pone ba adun di hana khulai pairama ba hana gi leisure ba outfit to da bau da adu to ngam miduna di mijam praja amada di kamaina tawrmoi khanbada swai lawa khanbam thokta ba masigi kano se da only communal politics no maram wargana my community ki kahuna bagi ama leire number 1 adagi MLA singsina my magi kendra sai se da akan instruction piba
पैसा थादगेरा थ्रेटन तौगेरा नत्रगना अखोई मी थोक्तब यादे थादहौदब यादे हाबगी MLA सिंगसिगी सिटिंग MLA सिंगसिगी इनिशिएटिव अमा नंबर 2 अदगी अहुम सुबदा ngसागे अखोई हे हाइसे मनी पावर मसल पावर गन कल्चर न हाइजे गन कल्चर जिसु अदुम ngसागे हाइदो अदुम इरोइने याब मरमदी कइनोइदा नोइ थादद्रबोइदि अदु तौनी हाइबनिना सिंगदति सेक्युरिटी यौपोनते मोइना खरा पेट्रोलिंग चलमबदनदि आरोपी खरा चपनदि कनासु प्रोटेक्ट तौंगमपोनदेबा थेंगनगदोइदि मिचम प्रजा सिंदुगा हुजिगे हारिबा गन पावर सिनैबा कामुदे थेंगनगदौनेना आइदि मदुना याम मरुइबा अचौ फैक्टर मनेना आइदि खंजै ओके हेब कान ngसाइगी मरुइना पॉलिटिकल पॉलिटिशियन तौबिरिबा पॉलिटिशियन ओइबिरिबा दुगा पॉलिटिकल पार्टी अचौ वसिंगसिना ethnic divide, communal divide, aduga flexing of muscle and money power se adum sinnabagi mami hedum tari aduna issue sing se legi ba aduga issue dugi mathang da thangnana laki ba election da issue duna maram orakan da election da impact pi ba se khara wari habri impact si yohon bangam da ba he kokthok ki be phim dune taw pradip maroina hujik se ethnic divide, communal divide is so up deep rooted haite da asina maram orakanda Manipur da any kind of issues election se kitang thamam se taw issues da kaida punna samina bagam da one state ki wakhan se tabading am da hoi maning da inari have du namani ko taw sam na kan da but campaigner moina yamna active role lo busi ngam da gi area se taw ethnic divide, communal divide and natragana lane law da har different lane laws have valley ki hill ki sinara taw kai no ni taw menona state say as a one state among issue se puna chamina bagam thaba hekta divide to kipa yes chamina ri haira su adum serious we bit dum wat pa for example cape ki kari matang da su belly deliver sentiment ga hill deliver sentiment yaudi have nate go dama so yaudi have dinata ba but khar de dum khenari mi dum tari ba base len lo manada bagi ethnic aduga communal divide se aduki matik deep rooted ogre issue thoina kokta changan bangam da bagi area du oidora dama kai no oido mangi dama loyam yarong na han sigis su other multiple factors lay do male ta sen har land law gi matang sida land law na tra su akoi gi direct impact phangi se akoi gana gi immigration gi problem thoi se ya ba urban center na ga oigale na ai urban center tra gi thapol tra gi sala oi mi se a chingnung ni chalaga thapol le tra ga chara himna se na sabri yaw roi se da opportunity lay ni population lay dukan phamu si puri tur si gi ga to si check suru si sai to lak pa ta ni lai immigration lai si bo immigration lak pa gi matang sida law am lakan sida quite impact phang doi si urban centers sing da urban centers sing ya ba village concentrate to le re ching da su le mo ja dum feel to we ado to do ni te ado ta se na se ja khoina plap kyo yeng se har ga di sai gi nga ki pocket ki flare up to ba pocket ki pressure do na tabida plap kyo na future si kitang sanglap ni yeng kan sida loina ma ki pon mi nei have si ki vision ji wat pa ki we do mali ke no da khoina sai gi hari ba plap ki state na ta north east ki plap ina to re ni si north east ko to kan se north east plap solakani have si ubni na akoi neighbor si kana no are akoi sida lei population ka no neighbors ki population ka no moi de gi chum ni migration na mi khara khairok char kwa mi khara dona akoi lei han lei jaram lei hen masing hen ba si ka si yeng ora ga di loina mak ki oina si concern we oibon to kuni ma hung bane mo oiju ori hasik se sai gi immediate kana sida thena problem mo thena kan sida urban centers in helak pa the valley the sai different land law level na ching na settle do ya da bagi som the settle do ya hum ma da lak pa da valley da hen pressure se le bagi valley ge response da khare hen kan me wa da ni ar ta se na khoina long vision di ga di thap lam yeng ma ga di loina mo sok mi do ni have ji um to bli da ta se na sam na har ga sai gi ching da lam lai ya di hai si valley akoi Manipur da ani land tuan wani le re Nagaland mo state da label sham dimapur me dekbi mo su di recognize to re dimapur me dekbi le jare ar single lam le ya di le le mo su haji wari ni to isbo haigal ga ni ko himar sham kana si concern yam le ar mo kokson chalo sun le ni min lam le ya di har ga su Mizoram su ngai Mizoram su pandi lam le su ngai ya di adana mo si le tar ga su ka ba to da su penami mi to local lam gi mami na to ga ka ba na mo to wa ma to isbo adu mo ta su mo su ja thi re adana tasini yeng ora ga di yamna long vision yeng ora ga di sirlei si village su ngai ching da su ngai loina makki oina last day akhui loina makki oina lumina doine have si khan ba si ngamna da bagi kitang short vision am lei bagi khoda thenaru khaina akhui haina da yairong sabirai adu mo da ai won yairong lai than hai dum na ya adune hen hele khan ba adu mo hum lei na re ba si akhui gi political mobilization ju wat pa mayam sida loina mak hon bagi akhui si the lady position geographical destiny sini
मैम से क्वेश्चन ले मैम से मोइन अखोई पॉपुलेशन याम हेली मोइन नुसिदा वांटे लास्ट के गाइड दुगा कमाई तौर ngathok si हैवी स्ट्रेटजी सो ngathok पगान से मी चंग बसी थिंबे यारो है के सो कोई लम या दे है सही चिंग है लम ले या दे है kan kitang leitana phame ya na so lam su le ya ri lo mak taw ya ha ke de khoi na mi si am je de ha ke de khoi na valley de hin ki si so khoi na ye kan se da mi je thing migration se thing am de ka ha ke so migration lakcha so lam le lo ha ke de phane phasa protect wi da smai to wi law khoi law same kan se da ching de don protect lo je re valley su si mo se da mo si am same si wi ba kan se da bona fide citizen na to bona fide resident hai Manipur people ga head bona fide people na traga di lam le ya roi laga lakhu lakcha so laga khoi bhara phong do ni rental se ba business so lakcha so maru ta se da ka to gero so to ru lam di ma chen le ya roi ha ga di akhoi da revenue su bhara ge revenue su lai ari ano skill su changi loina muk di benefit ha ga akhoi permanent immovable property lenghan dar ga di हाने की बगैर फिल्म दिखाई हैं देना सुगम पॉलिसीज के सेम तो तो का दरकार ले ब्राइन खले कोई की पॉलिटिकल लीडरशिप अरुगा कोई की ग्रासरूट लीडरशिप है पॉलिटिकल लीडरशिप को दिखा की चखरे असम दिल्ली जा पावर पाइब ना पायरगा दिल्ली की मतुंग इंडियन चपनिना याम कना सिदैजा को थिंगले गम दong वादे गमगसु दिल्ली के हाई कोटा अदम हंदो की दong वाले अरुगा कोई ग्रासरूट पॉलिटिक्स दा सिरसु कोई की लीडरशिप से सी खंगमिन बम चंगे कोई सोल्ड डेवलप सोमिन दई अरुगा सोपसिदा कितंग इंगना ले जब कामो है चिंग दा हेरोनी आ जागा कोई सिरब कना ला ले दोनो कोई जागा सजिक ना बादो कना ला ले दोनो खले हेरोनी सही जा कोई कैप की हम कन नुचा तीदरे हेरोनी अरु वेली जदी हम इम्फाल हम नुचा तीदरे हेरोनी अरु खेनरी जे कोइना अमन द ब्लेम तो होता सी खेनरी सी मरम ले खेना हलो हेरगदी सिरसु मेजर से तो वेटेड मेजर है तारे कोई की चप चाना है तब होमोजेनाइज तो महूता लोइना मक्सी कोई फेडरल स्ट्रक्चर की मिनिएचर होना ऐसे रेडी हमकन प्रॉब्लम नहीं थे साइड प्रॉब्लम नहीं जगह से कमाई तो दो हो सी का वैली दा कोई की लम की प्रेशर ले भी पोस्ट ले रहा है लम प्रेशर ले जना सो ए मी नुकसान थिने रि अदो फरे वैली जसु मी लाके लाक्चर सुन लाओ तो सुन दुगा लाक्चर के सु सही से दम लम ले यारो दम हाइबदा सी सेम पॉलिसी हाना ILPS की नहीं न कान सो हम तो हाइजबनी कोई की हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश मी चंगल लम ले या देबा तो हिमाचल प्रदेश मतम द पंजाब ओरमिना पंजाब हरियाणा हिमाचल पुलप में पंजाब ओरमिना अरे खाइदों लेना तो स्टेट अहम थोले स्टेट अहम थोला कान से द पंजाबी सिंह डोमिनेट तो हिमाचल सो गाय मोई इना करा खन में मोइना वैली की सो बदना मोइना हिमाचल की लॉ से तोरिस टारगेट तोरिसी अखोगी पंजाब की पंजाबी में सिना लोइन डोमिनेट तो उस तो लम ले यादना लाक्स नो कारबा तो सुनो कारबा तो कोई कानी अरु लम ले फिर परमानेंट लेसन करगदी अखोई गोइन डोमिनेट तौरनी अरु तो हनुमसी हरगा तौबा कनो स्ट्रेटजी नेबा सी पोसी अखोई से कितंग थाबलम येंगा चांग फसे थिंग्यारो हरगदी नतर अखोई चांग पसे अखोई सु अखोई सिरा लेतब स्किल में पुसल पुस यावरिना स्किल से अखोई हेउरे तमहोरेनी अरु स्किल दुगी कान फसे फंगोरेनी सर्विसेज में कान फसे फंगोरेनी फंगगसु लम मोइन परमानेंट ले यादी हरगदी अदुम के स्काई देबा समना हरगा अखोई सिरगी इंडिया दगी कंप्यूटर स्किल याम हेउ में अमेरिका चला थौ तौनेना थौ तौकान से मोय चली कामुसु तो लोक फंगजरे खा चाउन फंगजरे अरु आगे दसु सोन पुसलक स्किल सोन पुसलक सर्विस में तो सिनर सो मोय लम लेगे हरगदी ग्रीन कार्ड फंगदरी यारो प्रोसीजर थांग लेखरेबा स्वाइ तो मणिपुर सु स्वाइ थंबी कांदा अखोई वेटेड मेजर है तो चिंग दि हादे प्रोटेक्ट रो लेजरे वैली सोन प्रोटेक्ट तो सिरुगा चमाना हला कांदे अखोई वखन खनमिन बगी हाई कैप के खंगा पुलप बन खनमिन बगी फोन लागनेबा हाई चमाना प्रोटेक्शन चमाना बगी डेंजर लेमिनरे हरगदी हइसन डेंजर लेवल सी खर पॉकेट खर याम ती हेले पॉकेट खर वाले तो वसिदा अखोई साइगी चांग माने यारद्री तो रिलीजन माने यारद्री तो और मानहन गे दे अखोई पैरिटी थमनबा खुदिक मत चिंग वालहौना चिंग थागपा वैली वालहौ वैली द पिसनबा अरुगा चांग मानना अखोई पैरिटी हम लेखर कांदुरदी लोइना पुनमिना बिसनु आइने हुजकी वेफेम अमरोम धायदे दामो तबुदी नुंगाइबगी हुजिक पिबिबा दामोनो पिबिबा एक्सप्लेनेशन दो यामथि फजबा दामो तबुदबु आइन खमदमसे पॉलिटिकल पार्टी एदुगा पॉलिटिशियन सिंगनदे दुम थुगाइरगा दुम लेनिंगो थुगाइरगा हेन मोगी कहे तारे इलेक्शन कारमदा इलेक्शन काबगी मरम मसी याम नुंगाइबजाने दा अमरोम धायदे अदुना करिमकांदा पॉलिटिशियन करिमकांदा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सिंगसिना लेबाक्तुदी दुम मोय दुम गागा लेनिंगबा दुगा लेरिबा मी सिंगदुगदी इखन खन पिदबगी एरिया से दुम मसीसु दुम थोक्तबदि नते ता ओजानो कुमार नै लाक्सनिंग बसे मरोइना इशू दा आउटगी ओजा इलेक्शन लोरेदा इनर की टाइम पान लाक्तोइने अदा मणिपुर की उजिकी येंगांदा होय तावबदि हाइबिबा खर लाम लेबनिना अर्बन एरिया योबनिना करिम थोसो अर्बन से दुम हेता दुम मदुकी चप चाबा दुम एमपी सेंटर होय सुम लेरे मी मक्का संगासु
Singda yam lapa sing na trasu akoi tampak tu yam lapa tu thabak sum nom le da karbar ka tro chakol badu kaim ta phangoi da tu profit le do ma ka tong swai dum tong ni mi le ba gi ke no ni da oja ada menoina akoi de hojik le kan do da kep hai kep si yang chan la to wi di ama na hai ama si akoi hela di dum ni hai ama na hai akoi na power par ga di kep si si akoi hapoi ba si gi again sa le hai ba gi area am su du le apaspa na oja pankan apaspa gi yang lawa misi minagi da maktu di hana ga chang yang no di adum music yam nem re le akoi gi hana ga di manadre to bodabu masi hanjal oi hai ningai di maswai se dum akoi ningpung dum law dum lebe phem du ne apaspa matang to so amana hai akoi na pai da review to ni de hai pai ri ngai da review di torom dram ni review to oina jiban de din hai rasu amana hai review to ga di BJP na hai review to ga di armed forces ki karigi model se yam na masa sonda ne yoda maswai ki posi yona naina basi voter singda ngamgadra aduga vote piba akoi sta oja sit ani author gi ingba inner game ga akoi gi sina sit sina akoi de tha dori ba mihutuna aswai da kayam contribution piba pida bana aduna tongan bam thangr kanda yaningi haibagi apam pam da phongdokpodo aina hairi tabi da bana mane oja aduga aina aigi open the sini aidi sigi mukta stand ta haibagi sab saba phibam sing se oja voters tha leiriba issue sing sigi reflection se election da taba as a whole oja ngamdraga na oja swai se kari ne factor oido man ge sine masi sar akoi ne yeng ba ya ba se akoi gi politics ki akoi na leiriba Manipur gi housing su leiriba phibam ade mamang da leiram ba sing sida sum yeng ba matam da di akoi na issue gi potsi election da kaya reflection se kya leita ba dong na tawi asa akoi saran na su pan bi riba apspa gi yam kan matam sida rabina siba matam da ga thoki ba matam adugi matung da lak ba konthau jam gi by election da ga se congress na dum irai lai na hek laugi bagum bagi sigum bi poso akoi na ugi ba yam lei ba issue lei na issue gi by election da di Trinamool kari ba songi ya school kendra gi by election da congress na kari ba sam di nei ba anai ba somai som tong na ba si da akoi gi issue si dei da sum yengak pa matam da akoi congress ka se sukan hala roi da sung tha po si thadar roi da ka khalam raga muina ka khalak pa si da people gi wakal si da lei ba issue si gi po si kayam yam na deep oina lu na lei ra jano kai si on ba da ingam ngam da bagum bagi pot ma akoi na sum u ba fange ba aduna hojik su lei ba issue si akoi gi ke fai se regional issue ni ko hojik lei ba india gi lai ba 33 sub parliamentary election si da tong ba issue si nation gi ba issue da di koi tau de Manipur gi da koi maru oina kep si issue oina leirin sigi pot si da naina matam da hoi urban area swai da educated oiba naharo na koi na so ngasai high busing sigi marak da di masi khara gai budi adum chunglai mak laite percentage nil oi hai budi ya di masi am 40-50% ti yogani soina yogdra bhaw da ko dai bung nang na adu da gi hen gal la kan da khara ahan oiba adagi di khara sura nomaga saba nomagi sura nomaga sana bo hona badu da laipa ki issue sing khan ba sang da ba mioi kayam su lari da urban area si da yam siang na hairaga aigi nomagi hingna bo hona bada aigi wakan si laipa ki issue da thada da bangam da ba hingna bagi lantham si da hena kanjal la konina sigum basi leibanina makoi gi kokte issue sing sina kayam yona changa gi haibasi gi pot si olakpa matam si da di akoina issue si mangna hekta election si mamai sumaga chakhi ga doba man bagi mong du di iu u da ba masu leiba khara ga di impact di leigani khara ga di adu issue si hekta issue si na kandana issue si da ya ba ya da ba haina leiba national party khangde regional party khangde pot ani si dei da hekta akoi hekta hummaga sarki bagi poti leiba udi adu aina sum aina university da leijaba college gi chhatra sing adei university gi chhatra sing sum aina sum informally wari sum saraga yeng basi da aingon da leiba impression amakana makoi gi marakta di sigi consciousness di leia aduna karigumba matam da akoina national political party sing si da tawbu budi akoi regional loiba political party natraga regionalism gi pot si da khara hena ngang bangam ga da candidate election si akoi gi vote si pi bana pharaga traga haibagi wakalon amagi sum ahai ba malay sigi matang si dan amu lairi ba akoi gi regional party sing si na people ga kadai ba yona samna dana people gi mind se hek da moina capture tawraga masi makoina tawrurani haibagi commitment amasu mayam si da ipang phang da gum tawba
लेरइब कैंडिडेट मयाम सिगी मनुंग दसमु करमबद पीरगा से नेशनल पार्टी नतबा करमबद पीरगा नत्रगा नेशनल पार्टी ओरगसु करम कैंडिडेट पीरगा अखोई इशू से आद ngang ngamgada ka haibasida kara hainabako decision se iro longda yamna indecisive oina leibagi pot ma so dum naharol sing da phangi aduga issue si gi po sin na naharong gi wakal da impact am pi da badi nate PDP aina sum yengjaba matam da ko cross section am sum yeng matam aduga PDP ra ma ko su indecisive oya bo ji se adudi na BJP da pi gadra BCC ba moina mayek seng na hairam ni na kana de Congress na haira kana na masi kaya mo yauna commitment lai jang no ma ko gi track record se kadai bok chum ba ye adudi regional party da pi rage regional party gi mi sing ta thong le si kaya mo kai no tong to ri kai ba candidate ki track record ka si yenga kan da su lepham si ikhang khang da bagum ba ko di indecisive oi gi port ma ko uye ba adu na ni issue si gi po se khitang di ko public domain da lai da na miyam gi wakal da di lai re maru na harom sing gi marak na moina se kalle kara larik laisu masak uraba masak ubai di literate oi bhai tar ne college da university da leiba mi me adu hai na ahlon sing da leiti haba ngonte senior citizen si malta ju leiba khot pa le aduga candidate se khalak pa matam da di party line na khan matam da national party se pamdre adu di local regional oi ba party em leire ka hara kan si da leire iba regional gi pot si da regional party sing na leire iba makoi gi thabak makoi na tawri ba sing da praja ga samna bi awat pa swai da su uba ka phangi aduga loina na national party की मरक लेब मरक BJP की कैंडिडेट फगद्रा कांग्रेस की कैंडिडेट फगद्रा CPI की कैंडिडेट का फगद्रा कायना पार्टी लाइन से अमुक थादोगा मी की पर्सनालिटी मागी करेस्मा दो येंगा बोसे पीरक याबगी पोसु लै अदुबु मतम जी खिचितंग दि नक्ति नक्सल को स्वाइ जी हाइनरग लेनरी अदुना यामना इनडिसाइसिव ओइबो पोट मखक लै अदुना इशू सीना खितंग इम्पैक्ट पीदबदि नते PDP अदुबु इशू सी बने हेक्ता हुमना चटखिगदबगी मवंग से खितंग वातक न उइ आइगी पर्सनल ओपिनियन Thank you जामुन दाई याम चुमो फम ने वोटर सिंह से वखन खन दब दिनते वखन खन का सुम फुंबंग ना बइदो डिसीजन लोबम खंगदब अदुना मस्वाइ से खोइना वोटर्स की अंताते वोटर्स ने इशू मसक खंगदे काइना पंगलाव लाव पंगांग बुसु दुम लानगनी स्वाइ से वोटर्स से ओजान थंबिबदो कना नेशनल पार्टी अनि कराइ द रीजनल पार्टी ने थिरो काना कना लेरी ओइदो रिबजाला अदुना मसी ने तरोगा इवन करिम कांदा फुंबंग नदना दुम भोट थाततबा मा अदुगा फुंबंग नदना दुम भोट चंगा दुम कना थाता दुनो दिखंगदब नमदो थोको मै लाक्चरने हाइबो सुम यावदब दिनते आई तामो दिते लाक्चर तामो ब्रेक के मतुं लाक्चके ताम ब्रेक के मतुं द इम्पैक्ट न्यूज के मन हुने यंगबिरे पुनम के फम दातुन पुतुन लाक्चके इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुना लेबियो ब्रेक के मतुं यंगबिरे पुनम पु अमु तराम नोसरे तामो दिते लाक्चबसे मरोइना इलेक्शन दे दुम अमदी आउटगी हौग्रे इनगी दि मांग ता लेरे तामो मरोइना करीम कांदा हाइते तामो इशू न पनब कांदा इशू की मतंग से ओजा ना कौन थम्बी इशू की कनो से खंगदब नतब अदुगा मसिगी इम्पैक्ट सिना कयाम पीबा ngamba aduga masigi impact na maram orakanda voter singduda yam decisive oiba state ama lepase ngamandabagi area amdi leitile so far as civil society organization gi role sing yengkanda kitang chakhana mang chakhana yengkanda tamo 2009 ge doi gi oja na wura thambi gi sanjit rabina gi matang 2009 gi July 23 incident duni tamo maswai da kanna tehelga da kai da expose orakanda swai da kanna agitation chatharakpa even chief minister pham thado haigele ni ma apun balu oina loi pujala kanda tamon kangbira pori da ado me di tha mari mungna rim ni go da de lokse school sing loina thing do roba pham thado na natra di agitation jeng sai gi school shut down di tok tho roba sob da su thadok to gum to som da su changhal ro na handok su ya da gum to tamu tha mari ni ko ta adu ma hogre ado ai ro nga sai ojan thambi do ado ai by election du da du inak na ya school kendra dum congress dum dolom ka thokhi ba स्वाइदा तबुदी इशू मतमदुगी वाथोक तो ममी ताबा ngमोगदोगी एरिया am चाव ले करिम कांदा मीना हंगे एजुकेशन तो काना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिगे यामना एक्टिव रोल दुनेबा सम सम नायका ताबा अतो इलेक्शन लाक कांदा साइगी इशू दुके इलेक्शन दुगा नगनन लेरमिना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की सो वोट पिरगदी सिगुम इशू से सिने पाइरागा सि तौगोइनी कांग्रेस थादो बीजेपी थादो ओंदी खोबदी याद्रमिना इशू दु खितक मै लाहनबगी कैंपेन अमा स्वाइ एरिया से तामो कैंपेन की रोल सिंग लौब याबजाला नत्रगना लौब ngमदब सिसु ताबीनबा मी लेरोइदबगी एरिया दु ओइबजाला तामो इलेक्शन द सुम उम लेगिमिना मसवाइ से खनबददी इशू सिंग सिगे इलेक्शन सिगे नंगन लेबनिना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एजिटेशन द यामना मकोक थंगबिरम बसिंगदो यामना थौना फना सरुक याबिरम बसिंगदो इलेक्शन नकपनिना प्रशासन खितंग ज्ञान तानबा खितंग हेना माइ मिट पाहनबगी
ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯁꯤ ꯇꯥꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯃꯛꯁꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯟꯁꯔ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯈꯟꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯠ ꯑꯦꯚꯔ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯕꯜ ꯇꯧꯅ ꯊꯝꯃꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯁꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯁꯔꯇꯦꯠ ꯏꯐꯣꯔꯠ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯦ ꯁꯝꯋꯥꯠ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯦꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯒꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯨ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯁꯝꯋꯥꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯦꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯨꯗ ꯏꯁꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯚꯣꯇꯤꯡ ꯀꯝꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯕꯣꯏꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯀꯣꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯐꯕꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯐꯠꯇꯕꯅꯣ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯂꯨꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯆꯠꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃꯗ ꯃꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯡꯊꯥ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯎ ꯅꯤꯄꯥꯝ ꯆꯥꯝꯃ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯅꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ 500 ꯔꯨꯄꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯄꯥꯏꯔꯤꯅꯣꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯂꯣꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯒ ꯁꯝ ꯑꯦꯗꯖꯁꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯠ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯦꯕꯜ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯖ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡꯗ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯦꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯁꯦꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯇꯝꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯗꯥꯏꯂ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯇꯧꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨ BJP ꯁꯥꯎꯅ ꯉꯥꯡꯕꯅꯤ BJP ꯀꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯅ ꯉꯥꯡꯕꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯁꯥꯅ ꯉꯥꯡꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗ ꯁꯦꯕꯤꯅ ꯁꯨꯡꯁꯣꯛ ꯁꯣꯛꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯈꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯇꯥꯏ 92% of the Manipurgi geographical areas masi hill areas ni hill area di already moidi hill de khoi kanam de tabaya de kanam de sangba ya de adu only 8% dam de kedong wabiri no ka heba madu ne ba khoi na nungsa thiri di adu ne ba khoi sai urban area do urban area ngasai gi urbanization gi adu ka urban da ngasai oja pradip da haigim do ngasai business center gi kari leima am city loi no urban da focus tor ka do target tor ka do ne ba adu di 92% no save tok thok ka only 8% du da asom de gi 40-50 lakhs na influx na lakhs lagadi akoi dikrai leidori geba si adu masana pop tajaram ne adu moina neglect tawe moina neglect tawe se Manipur ki whole area si 92% li save ore then 8% dam ke dong wari no haibu chamana dro to adu oragadi akoi na hajarina issue si chap chana miyam gi brand da leibiragadi kaubi ganu ngarang da ni laugribodo sebi haibasi gi miyam gi chap chap phire ba laudana India government da akoi na akan makholau piudana aduga hairi badu BJP na su moina haibadagi yabani hai ade imaibel singa akoi miyam singsina haubadagi madugi kano ni hai adubo akoi dadi madu sunglai leite maram di akoi gi agitation gi part amasu yawi aduga government gi maigei dagi di kadauge da Rajya Sabha da majority command tauraro ena khangmadagi mogi own policy dana table tawkhidabane na akoi de dum logjeyebako huji mamangi kano de CBC kano da Rajya Sabha de table taw ngamgidabasi boba ngamgidabase masi either akoi gi honorable chief minister na honabadagi ngamakpane na haibasu yate adagi mo akoi ngaktana akoi gi agitation akoi gi lairiba seso mayam jingjiga ima jinga mairoi singa pulga jangsan basi kaktana ne haibasu ngam haibasu yate claim taw ngamde maram di kana mogi own policy duna mogi calculation tawra kanda magi voting pattern du yenga kanda Rajya Sabha de moina minority oibane na phangaro adi masi to horjena adum masa politically matanda toksa pot yaba aduna masi akoi tumina leibe yade masi adu mathakta huji te pirei badi karingma BJP return tawri so puthokane singarang moksu muk Narendra Modi na silchar da mu hai khre
तौसीबोबा मजे अदुम कना अखोई सी करे हनी असाक पंगाई मई से अदुम घी से अदुम हाइरिमनेबा सुम हाइरिनेबा सुम घी हाइज लेबा सिंग सी फावबदा अखोना सावबा ngamaktरगदी अखोई लमदम जिगी मचा नत्रेना खनबे यारे सेनिदा ओके अदु ने ले थैंक यू तामो आई तामो प्रदीप मरोइना मणिपुर सोय मणिपुर दुगा नॉर्थ ईस्टर्न की पीपल सिंग करी सिंग इंडिजिनस पीपल की करी सिंग सोलोय प्रोटेक्शन लेबा कोपे मता आमदे दुम मैनिफेस्टो सु यावी दामो linguistic culture amasung social identity aduga swaida leader sing na haibate leader sing na em maswaida kem sokning ai lete du sam khara de dum debate tau sena yam kanna haiba su dum yauri haidi explanation phasana piba ngam gi area su du yaw po taw tamu juk thambi se maroina KFC Rajya Sabha da table torok khidap se sentiment khangmana oini ai su jikti khara dum lusale aduga akhoi swai leader sing na tau bodagi puthorok thamni haibi phim chu jikti lure baramdi ngasai manifesto do yaur amina ba sentiment khangbai lep khibdu natre after this election Rajya Sabha gi number to su hongdo loite ta mo sam sam nai ra kan da main de hang jani ni da mo atai loi tok tho se ba khoi swai sung soi masida kai ba kem yaw de kai ba de anou ba khara u ba khopa kai na hai di hai na ba da manung da formula am lei ba jala maroina की भोट कार पावर पाइग्रेन चुखल से तामो हजू लूरी है पावर पाइग्रब इंदी लाब राज्य सभा नंबर टी होंगी राज्य सभा की मायोनद्रीब हंदक मायोनग्रीब सेम सिनेरियो हजू मायोनदोनी हाइजरीब तम अनौब प्रोवाइजो है खर इंजलप मरोने स्वाई लीडर कन्ना फोंगनदी प्रोटेक्शन सूम कई कई है पोरमदी है तम कई है अखोगी सूम खुद सुम पायरगा कनोम सुम पुथोक्तुना सुम थंबे एरिया दो पुथोकनिंगाई लेबजाला प्रोटेक्शन एरिया से लेइब्रा सिनि दाव हा नखोगी राज्य सभा पुथोमद्रि से पुथोमदे मारम नसाय अखोना हाइना द राज्य सभा द बीजेपी ना मेजॉरिटी ओइदे अदुमनि खंगेगो ओइद्रमिना राज्य सभा दे डिफीट तौरने जे खंगेना खा कासिर कमाय दगे द अखोगी राज्य सभा दे डिफीट तौरे हेरोने अरे लोक सभा दे पास तौखरमे अदुदि 1-1 ड्रॉ नेबा ड्रॉ लेगे अखोई अद थमे दे जॉइंट सेशन कौरगा अमुक vote तौरने जॉइंट सेशन कौ कांदे रेमो बीजेपी नमो मसिंग मेहेले बीजेपी एनडीए हाइतारे पुलम बीजेपी पुलगा तौसरा अदु तौ मतम लेतबा अदन मोइना टाइम मतम लेहौदब हद काना रोइन थादोकने त सेना बिल तौथो स्वाइदगा एजिटेशन तौसि मोइदा वालम थाजके हजि बोजो vote खो मतसु मा अदम हाइरिसिना अदुना अखोइना अदु बम तो कोइना या टैक्टिकली यारक्ट्रे सेइसदा अखोइना राज्य सभा तौकाना डिफीट तौरकाना प्रेसिडेंट joint session ko huban nangadra he nangmi matam leitera ajiki election kitang airamna aduna moina mathang session mo ye thoke na ngai wa ta sena si abandon dogri na teba se bi ko ge heavy water te moi core policy da RSS ilakpa porkar le hindu loksulu re NRC en tawre NRC to kan sena mi masing si gana si million gano khom lak konthani phuru ji mitop ne haire ko हायर कांसिदा हिंदू खेलक लौथो थमोरो अदुगा मुस्लिम के तांथोको हाइबे मोने बसकी अनि से पुले ये कांसिदा एनआरसी ने एसीबी ने अनि अद सिदा अखोइना कनसिदा आसामदनि याम कना हजर थोय एनआरसी अपडेशन तौखर एनआरसी सु अदु वांत बिदा हानेगी इमिग्रेशन प्रॉब्लम सि मोई पार्टीशन मतम दे होरगा मोइदने प्रॉब्लम याम थोय सिलेट का पॉलिटिक्स लेहरना सिलेट रेफरेंडम तौदा गोबिना बोरलोय ने तो येत पखोप लेहरा सिलेट लेहरा मैम सोम हाइजलक पगी पोत मैम ने का बराक वैली जहान कसारी किंगडम ओरमिना कसार मैम की महम ने हजि बेंगोली महम ओइरना सोय तौदन लाकपनि आसाम की प्रॉब्लम ने हान उइए बसम असाम ले जरगसु आसाम से सेंट्रल लोइन लेरे रि मथक ताचो स्टेट नि अरुगा सिना मते अति स्टेट मैम कना से स्पिल दरोय वे पॉसिबिलिटी बदना कोई अखोइना हजि सीएबी प्रॉब्लम से कोई मणिपुर खुदक लेद्रि हागसु लाखम थोप प्रॉब्लम फजर ओइ लेबा अदना कोई किजे के तुमिने थोपया दे हाइसे अरुगा नागालैंड सु दुगाय नागालैंड सु मखोइ प्रोटेक्टेड स्टेट नि का हागसु चाच अदुम इनक ना लेबिने अदुम इन्फिल्ट्रेट तो याय अरु मी इन्फिल्ट्रेशन से होखरा कांसिडरदि samna haga saigi kangbu ma sedida lak million mi manga truk to leibodrigi million nama manipur le lai harone laka se moi si citizen ola ge voter ro gedoni voter ro kan se moi na moi mi khanjira gedoni moi na cabinet moi paira kan se da moi na dum hai ping na le jara musu khudak do moi na pause paira kan moi on thoring mo on thorani moi ma sai ta gedoni si history khoi hadi se ula upon da ni sa sena asam gi 1826 treaty of Yandabo the Bengal Pulure Bengal Pulo Thora consider 1838 the Bengalina Samgi official language or again Tobugi history in the Jagrana Heidi Aquina Chang consider Hongo and so power break and a kay or can have possible later Pirukanda Akui Manipurgi politics yambiosum
हाँ हौदों नाकन लेप लेबर सु केबिनेट यावखरे हारगे हता कई दोना हता फेरान का हायदना अदिगी साइडिंग खोन थौरगा नाकन दगा हंदो का मैं हंदो हना तौर पे कई ओलक लेना सेजा अखोई ना सिलागा बांग्लादेशी रेफ्यूजी में लागा ग्लास जाम लेर में दो पावर पायरा गंदी ग्लास की वाखन कलर मोय तो हे अखोई लो अदिग पोतना अखोइना थाम यम लो का तो अदिग साइगे जाजलम साइबी अखोई की वैली गना सिरा 8% सिरा सिरा लोइन पुन लेरे सिना अदरा अतै दे वानिंगा लेते हे आई सु तसेना चात्री खुनो ले मी में हेरा मोदी आइना इम्फाल वाइस माइके सु वानिंगा लेरे इम्फाल मोय गना स्लाक नोम फादो कनो मोबाक कनो हायो कामु लांगोनी अदो हनगिबदरा इना कैसु किनिंगा लेतेबा अदना सी पोसे अखोइना एजुकेशन तौरी कामु सु उबम थोय सम तसेना असिद तौइसि मोइसु long term da mo solakani adu gi message bbc adu moi da akhoi education to mai to hargadi moi da adu gi energy le roi ba aduna akhoi valley da tawri posi kari no adu ede akhoi gi gano si sai gi wa bsi adu chaiting si son chap tam phangim na chaiting si kwai nga thok gi ha kan sa da valley jahan nga thok gi valley sai sa hejari bi valley su project honji adu edi valley da so roi ching da kitang relax on le yes mai na valley su relax to ga ra ne lam lau ya roi adu lak lau adu ga bhara le ro lo adu ga noi to ro to ma sa dum lam le ya da ma hangrani na handra ga su bhara ya phol le da re mo yes anai to ro ga di akoi se zu ke su yang kana sai ching da kitang relax ho je relax ho hai ji long term da apna ga da tha da dia pon de hai thong get ha ro tham dia pon de adu kitang lapi la su korak thong roi jahi pata am lak to mai chang bai wa phom du ne akoi wa khan du khan na thalom da khan ya ne hazini immediate problem hai sirani hagi sirani akoi le horo hai wa khan da ya panic to mo chang ye si panic mo chang han da na tamna wa khan khan da thau to ya na bagi adu mo le re ari amana sai gi kamai to da phot hai hau du ai na ngoi na sede after I am da na ta ILP ma ta kan na yang la ga by election to kan sa na akoi thinari ma gang bu da bot ka wi po lai si to kan sa khoi na se su khoi na yeng kan sa ming amani thong yeng ya ba amana prada ma am na ground lo problem sing siga election sam na do mo election sina pra kum hei gi mera to yeng no to wi mo to je hiwa ma almai yeng mo ya re na tra na khoi assessment se soi bi kai no da khoi na e haina bon le ba ma am sida akoi sida doves me am ga khunu me am ga khunu kharang me am pun gan sida makon ta de khunu kharang ak ta ne ba khunu yam le jar ga so adu ka tumin na conference hall bota da kan khunu yam do bota da kan ta atop ta khido na khoi gi social movement sing gi weakness or mu se hai de khoi na tayar mai dhar ga mi chalan dra ga khoi e praja lo support or khan ja ba man praja man ne sauning na moi hai bi ngam da ba nampu hai ngam na nampu to le re da khoi sai na voluntary thok ja to do moi na nampu thola ga mai thani ari to ni mai to kan sound le ja ba kambu moi na thu or mu se khoi na khoi social assessment si soi ja bi pose or bi ja sam le chances se ta yam sumba ma doi so chu ngai adum masigi area si muang bu ja ne ta mo president du thambi rai se ojan Nabakumar protection tawne na in return ain khamada verbal assurance di ain khamada swai simadi panglo logo do di mande madwai du e swai di handak puthorak padu du yes ano ba close me am ano ba proviso me am hapsal ani haiba mak sunatri in dang in ni haibani swai da hairina so loi sukjok soi haiba ge area du ni aina sukjok soi haiba area du ori da oja reasonable explanation ma thok ta dabra khoirang khoshau nari ba aduga kijari ba praja singdu gyan tahanalabagi wahai aduga sai wahai pangda tahan pa pangai haisam duna tawa reasonable explanation ma bifam thok ta brasini oja sam na kan reasonable explanation lai ta bajala kf sina solo ya na haibu solo haibu na dei khamra tawo de adu dai jo adi yado mande aduga reasonable haina thirak pakanda hairak pakanda explanation bifam thok pra piba ngam da se somewhere karigumam leibjala aduga solo ya na panglong lawo sina dum ya bajala hoi masi sarat akoina yam sieng na hara phagi yoina hai tara kanda soal loi hai begi posidi sum akoina ga sum haina ba tata sina tak am janu ta ai to ge to atu gumagi kam khara what khara yaure no ida adu mathak ta amuk yam sieng na manifesto da yaure BJP gi ti yam na ta sieng na sin nai na ra kanda adugi mathak da BJP akoi NDA si da lady ba port si uniform civil code daina bagi port yauri moi gi port adu dagi di akoi gi one nation one law gi port si da sanction lakna special provision constitution da piba special provision box se Kashmir gi hando pagi port yaura di Nagaland why not Manipur da 370 ABC why not hai bagi port si la kan da di kadai bau ngong na makoi na north is ki CBC pass or kan da north is ki
linguistic culture social identity si protect tawgani haibagi provision se kadai baw hapakpa yabagi haibasi akoina kadai yona thajaba yabagi haibasi di akoina khanjaba mak darkar la yang khalle ai di si matang da di maramdi moigi di political narrative sama pibani any party sing sigi magi oiba magi for the mama na piriba argument gi for the support wa yaba point khara piraga pravza da thaja nabagi pot amne masida akoina changi si akoina ka akoi CNN da ka tawba akoina maron kalguba tam da ka reality si kain ta time mogi track record tu yenga mana pi haris da kayam asoi yauri mana tawgi bidan kari tawgi gan reality si akoi prajana su tawba mathau ta mogi track record phajana yengba darkar lai party gi su aduga party dugi manung da su amu akoi kari haini candidate singi magi track record ko mai lai mai wakalon je ko mai lai gaiba karigum matam da akoina say suppose even BJP makta haidi nation first ai nation si da aigi ima lai party na first ne na khanbo erga any party oi bai madu aigi da cholak da erga ai tolak ke ai tok thok ke madu gi against da thabak to gane na tholak bang ngamba mi gi madu gi courage madu gi spirit lai bam su darkar lai da ne em keno sing si da akoi gi candidate sing si da aduna ne ba candidate sing si gi magi track record past track record party gi any political party oi bai any irrespective of national and regional parties sing si da si yenga kanda koi prajana decision mak lojab darkar lai ba ngasai koi Pradip na su haiba ngasai issue sin na phong sana laga vote taw matam da akoina vote na akoina tawriba party du gi against no boss pi ba that means election ge issue ga samna bangam da adu su ya election ge issue ga samna bangam da bai se issue si gi consciousness the people the what gi pone consciousness the commitment hai ta yes Madam, the commitment what was the kind of factor my ambudi like I as I have though. He never get land from Honna, but the city commitments that I sung the Misuyam Yauri. Adusu Yava, factor money, Adunataba, Kangna, Adum Akogi, is the Apik Palamgi, Honaba, Igi, kin based politics, Yauri, ethnic based politics, kin based. Leapisik and Ano, Igi Marini, Matani, Iselni, Ibani, Adu, Mangon the board period, Igi personnel in a carnival, like Niga Haidana, Nasagi. Individual gain dona aigi lady ba state ki collective oiba people singi lady ba du dagi hena lumna lokthokraga bote thada adugumba issue da base to da bai adu ne ba sigumba gi port mayam sem lay aduna factor se masa naina da kan bodi tongan ba yam chong thora kan aduna achauna chauna naina ba gi port ba khakti darkar lai kar holistic oina yenga karamba suppose phenomenon nama leira kan da madugi dependent and the independent variables and variables mayam thol kadoni quantify tora kan adu independent variables na kai no dependent variables na kai no kadai bo madugi percentage kadai bo to kan statistically what pursue ai quantitative analysis tor kan research aduga qualitative oina yengbasu yabagi pot delay adu aina sum qualitative analysis oina yeng matamda akoina wali musta issue gi consciousness issue da lady ba commitment ngasai akoi Dilip na su Pradip na su hai ba ngasai gi sang na yeng akanda Millions is Hana and Akanda, lady issues in Aquagi Tungi, Puser, the Pirakadava, Madugi, Sapusi, Aquina, Ingam, the Donatoba, how they call the symptomatic or how they was present or reported that Macosi later. Must economic factors will be have, Madam the same to me, people patabs in. Yes, Sima, Aduna, sing the Ainasum, Kanza, but I can't Madam Canotor, Kanza Matamda, sing the lady sings the Ainasum Turasan Pruda, they paying in no Suprom Tang, but Nakans, the Gal Labor Matamda, Urban area, not Mapanda sang a foreigner to yam lady. Maru in a single lace in a singy missing na shifting cultivation to resting my the low. Adu nataba, Akoi Mapanda sang a person in a more the effect of the Nava. Madugi marginal ecological boundary, Dugi Manunda, marginal over resource to Moina exploit or Hingzaba. Aduna Hingbi land from see the Mapanda sang the labor missing the lady, say Han Koro in a later maybe missing to the Kaya Ishok to a site to the Gatori. Sigumagi podcast of when over from an ecological perspective the young matam. Aduna people sing the sing the labor, people sing the Makoi Yam Singna, Akoya 6 schedules, Lamina Koi Lam Yon, the Yarega, Adum Wakal in Natava, Mapandi sang up a meeting, no laymatam the Akoina Sukanam Kang with the DC, the Zoo report like the administrators and the Zoo report like the report is soon and Kakimogi people see representative to Makoina Assam, now I have 3 have no board side Wakal under the Moina Pusalaga, Tamzalaga, Adum.
marginal oiba kaino singdo adum exploit torga hingalaga adum leiba aduga adum voter oira kanda vote na moi phangba sigu magi posi ne yam kiningai oridi mase aina Churachandpur da isa mangna aina leiba matamda aina yengjaba matamda ure adagi sigi kangpokpi gi area da ui hausi hausi so ai ngasi nu bitra ngani kunni muki manungda ko gi phayengi podam ko project ko na sum to matamda moina wari le matamda parje phayengi maning da leiba sigi foreigner mayam angak po phangna leiri sigu magi posi yam leiri aduna maruina politicians sing commitment nama yam darkar lai ko makai ngasai koi Dilip na yam na khudo yam na pukning nung siningai nge na 10% 8% kak tang choka dong ni 92% choi boi kana wabi uge aduna moi da di masi bai posi de magi hausi hausi ki immediate gain board kana ba ki uraga no ko de yo jaga no wakal lo dur no pa adu thamoi da di phau da ba swai law ba ata ba khoi na di sam na ka da duga lai thori ba gang thori du thaja da ba do akhang ram ni hairam ni na mamai chum durom den thongla bam na ngang thorok po do adu ai du da ma ngang bu dur no pa adu ga madu gi sok pa du di ayo ro ba du ni sam sam da ka adu posi lei aduna lai ba posi da mapan dei sangak pa foreigners na koi da pirak da impact koi na khitang sangdam na yeng ba u da ba adu ga Imphal area se da na periphery da lei long vision nai du ni sam sam da ka ten u ra ga na ma lak ba lam khara mangon dei tang na yon san ba adu ga ai khitang nungai ke hau ba sang na yengana mana lekra ga di ai tung do ko da wi sai shu sing gi generation kai shu oi du ni yam sam na ra ga da ta mo de lo shalak po se mayam di dum pang law ba so loi ma si so pa su nei ro ma swai so nga ka ni ko pa di hai ba education to nge su da ma ro na men pe ki kare sing representative ko rok na thanga ka ra wari sai so loi hai ba gi matang ta da thajamina ba ya ba gi table to kumba da mo invite to ko lebra ta mo kamai to ge sunglei leki de masi sa wari sa se na sai ado ko satisfy oi da bani na sa da ba sungam ngam moi hai ba se adum hai bani aduna ta seng na hai di hujik ta moina se aham da north east ki area se suklok so loi na hai ram da ko hai ram mi ba si masi ta seng na hai di nga sep ji ban dong ge wasak ni bema nang so ju pumsi do roi bada adu ne ba tok doi se adu gi tanja yora dinga sai gi mi gi som da ta haugi ba 12 ta puthokani haiba gi se masi moi sida laita dana Delhi da kem tong lai gri se kariguma in case puthorok ba tar de moi hingoi doi ne ba adu gi ki badagi na thai bani juk thai bani adu ga hala ga na som da lai pareng hu do bor onai kai na yam nungai ba wafam ga thokre dana ko mami ju som sengai se adu sengai do akhoi na haina hujik su linguistic culture and identity nga ka ne na promise tawragati kari dawagi linguistic khatang culture khatang identity khatang nga ka doi no ba adu di lam chu nga ka dam ne ba madugi yamna luri badi magi geographical amasung masigi demographic kan war sine ba khoina kijari badi adu sigi demographic war am changsel ba si ki bani na kari gumba in case kan BJP ge lai ba NDS na akhoi ji shape to bi ge haira boi di kari dawagi adu da mo linguistic culture and identity hena close khai dok na assurance pi ge dawagi saruk badi masi exclude tawre haira lori CAB se all over India ra chanagani except north east India na tana tai chanagani hairoba yes adu di khoi ma phajana BJP Manipur BJP na haibudu tabire Manipur people ki sentiment khangbi re haidra khoi thanks to gane ba adu nate ba hujik ta lai si nga chep chiban dong gi wasak ni kaim khande mase akhoi de ju thaja bu ju pi khiba leite akhoi na ju moi da thaja gi bu ju leite government sida ke adu tobudi da hojik sei na haijening se maroi na public meeting da adu natraga na press conference kuma korga pangang bidok choro main pek to maroi handa ki kwek matang da yamna luchingba yamna cho ro logi bane ihana na mayam puna mo yum thung changa thajan ba po law law ngo explanation to bo oi thoi ihana ba si main pek ki luchingba mayam sing ko korga amtang thajan biro adu ga main pek tu na amu miyam da mu asa ke hetare da po jel pi ba thaja ai swai si bo haire swai si thaja ba yabra yadabra do ado ai film du lakri bok da di thaja ni ngai oi da bi film du ni adu ga maroi na tawgi ding du ni da wa sai gi kep lakan da kep ki ba du gi lawromba mayam maroi na law ba si ta individual law bu di ya pote main pek har ga main pek ki banner du da mayam civil society organization mayam pulla ga lawrim ni tangai phadana main pek ki representative ko ro ge handa ki sida di ne so roi thajan bai gi no sibo ba ado main pek tu nung praja ta ne se sunu sam sam da ra kan da adu ga isai gi ke haitare isai gi thongna phongdok poina sum meeting da panglaw law ba press conference ro panga hebse miyam do hai ge ba yes akhoi da thaja de ba adu gi po akhoi na thaja ba leite ba ngasai gi main pek ki lu sing sing se under confidence low han bangam dri ba adu na main pek ki representative ching yam phajana khanga ba leba ki su da khanga ba long vision le ba sing si bau da
फजना ज्ञान ताहन ngam प्रजा को lau lau buduri hai tu piu chini sam sam yes, yes. Oza Nabakumar Right, tamo Dilip right. aduga tamo Pradip kasigi impact news gi sto dor lakpi adu kasigi manung na se mapung phan bi dam kai lo chalak pata kai khumru jero guest o mapu amukan thagat chari ngasigi tamak tati impact news gi manung matang chalo chajana bata ya role adu lamdam chila tholi ba thogdo wa tho kya gi marik so report ke tamak impact news miyang ta dun lebio